West Karbianglong arlo Hongkram habaralong APHLC songa phan ke kroya rada tu methanga songa jakong ka che harjak jia phan pura asaihem ki kim kirang patang ponsi baithalang so LAC maipu Bikram Hansi pening pu pon tanglo APHLC racharia songa hin pen MP kilikalong ka che toidun je ai ka thara phan ke pahai pon bek jia phan pura Hongkram habaralong APHLC asaihem ki mi kim rang patang pon pa mi si Bikram Hansi ari deng pen ing pu pon lo asaihem kangpu melong Bikram Hansi pen phirang kia thengno kaning je pon ke non malong BJP tum bot ke rekdam jia to war ka be ong arunodoya men pensi sarpi mara tumalong bot cho rekdam titi bonta model code of conduct doko ka phia bank ke lahaya saya mo bank ke klema matsi longle bonta BJP tum bot ke rekdam ato war ka be ong arunodoya men pensi sarpi mara tuma phan ka chetong dam dam pusi ningje pon chetong pon edlo ke chengsi ile tum ke claim ponji lake articles 244A apthak articles 244A ile tum phan India debt pen India government pen bharokre sirkepra thokebra sirkep aningkan 1969 aningkan ile tum phan nang hodayet lo hala bangso hud nang hodayet lo la bangso hemprek sida ile tum ke deng dunjia songja tu Congress pinak kapri National Party atum pinak jok ile tum hemprek hala tum nang war picture rasi APHLC pen non power jelong lo jakong jelong lo election japahai lo pulutang pe hala 1969 ho kewar chor a hemprek uthor pa implement je phan busi APHLC manifesto number C lo ile tum tokon lo Jongsi APHLC ki hailo te kecheng sia king kam ka che jor pon jia banke article 244A lapen king stanga so men voter list pen kang thana sideng ponpo athe CM tuliram rong hang ke claim hai he asaya mo do an je ai ka thar claim hai lapen claim po pusi Bikram Hansi pen ning je pon party office labang so kangpu program asai si labang so North Hongkram polling station pen deng pon lo sinili phana chhang teng pen nili apor pen nang policy la ingpu pon lo la pen la dak sin itu election is sek kaduk kawe ka chingwai chingsai alam ta men idum claim pon po MP election ke hai je phan North Hongkram men pen non ala BJP song dum pen la ke heno pik hangjang lo election commission of India pen ta me press release pilo press note ta piet lo je election is sek ke la ke kaduk kawe ta power avelo de power do bom dum anda power avelo jada sai development asai anta ington etnang po power ki doi komadlo election commission of India lo la election is sek MP election general election is sek la sila da Karbianglong dai tum tanon general election lo ke la sialang litum anta power long ke do tum anta ang hoi tanong ke chit alang tum da power avelo thangta development asai ta thanga claim no lo la support si ili tum Karbianglong tun mas council lo inut AEM lo EMP lo kachirong PP Sucheng dhenta constituency long alang limit hang hadak dam si rat phan ka chong thui oronodoya form ke ron non madang fill up dunoi non mat ke long po la puson alang li ka chubai sai claim no matadi la so tank pen hala so video a footage sa tank pen APHLC nilitu complaint below returning officer phan DC phan before long amahala so tank pen atumi ke so cause notice le adlo yem phan la sialang li non court long charge nang po kopi bosialang model code of conduct kawai late lo di la son thak thak si alang li tumala ke BJP along do bom non aiye momat lo lon te la vokat ke claim jam ke ington melo thema ala aiye phanan si so cause notice late lo alang li tum han le dat jima la si alang li tum la ington te bom te ni le tum ko complaint pichipen alang li tum tam News report KTV News no autonomous